أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihson va inoyat bilan at-tafsirul muyassar degan darsimizni davom qilgan bo'lib, A'raf surasi 74 oyatga kelib to'xtab qolganmiz. Shu aning o'zini yana darsimizni davomlashtirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ya deytinglar ki öz vaqtida Allah sizlarni at qavmidan keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlarni hijr zaminga urlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar.
tağlarını tişip öyler yasadınla. Allah'ın nimetlerini yad etinla. Ziminde buzgunçılık kılmanla dedi. Onun kavminin tekebbür çoğunları bozak kılınganlarga, yani ularının içindeki müminlerge, sizler salihni, onun perverdigarı tarafından evetilgen peygamber dep bilemsizler dedi. Ular, biz onun peygamberliğe elbette işinimiz dedi. Heyleki tekebburlar, sizler işengenge biz hergiz işenmeyimiz dedi. Ular çişti günü boz dedi. Perverdigarının emrini tutuştan baş tarttı. Ve ey Salih, rastilla peygamberlerden bolsan, bizge vaat kılgan azapni keltirip bak dedi. Ularga qattiq zilzile yüzlendi ve ular öylerde olturgan peti ketip kaldı. Ular halak bolgandan keyin ularga arkasını kıldı ve ey kavmim, sizlerge hakikaten Perverdigarımның elçilikini yetkizdim. Sizlerge nasihat kıldım. Lekin sizler nasihat kılgıçlarını yaktırmadыңlar dedi. Lutni Ahl Samudga peygamber kılıp evettik. Öz vaqtida öz kavmiga ularni eyipleş yüzüstün mundaq degan edi. Sizler şundaq qabih ishni qilamsizlar? Mundaq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qandaq odam qilmagan edi. Sizler hakikaten ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirsizlar. Sizler hakikaten haddidan oshquchi qavmsizlar. Xo'sh, واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد قبيلة عاد ومكن لكم في الأرض الطيبة تنزلونها فتبنون في سهولها البيوت العظيمة وتنحطون من جبالها بيوتا أخرى فاذكروا نعم الله عليكم ولا تسعوا في الأرض بالفساد. Sizlerge olan Allah'ın nimetini aslanlar. Öz vaxtida Allah sizlerini ziminde sizlerden ilgeklerinin urunbasar kıldı. Yani Ad kabilesidinkin. Ve sizlerini zimindaq yaxshi zimindichu makallaşıp yaga tushib aşağının o'zichu yashash imkoniyati berdi. U ziminninki tuzlanliklarga katta uy imoratlarni qurish solisizlar. U ziminninki tog'lardan va boshqa uylarni o'ysizlar. Sizlar bo'lgan Allohning ne'matini aslanglar. Ziminda hech bir buzuqchilik qilishga harakat qilmanglar. قال السادة والكبراء من الذين استعلوا من قوم صالح للمؤمنين الذين استضعفوهم واستهانوا بهم أتعلمون حقيقة أن صالحا قد أرسله الله إلينا قال الذين آمنوا إنا مصدقون بما أرسله الله به متبعون لشرعه. Salih Aleyhisselam'ın kavimlerden boğan, üstün tutulan, akavur, çoğunçılık kılganlardan boğan bir türküm rehberler, ularını aciz sanıgan müminler için şunda dedik ki, ve ularını naiti kemsizgan, muşunda bir türküm müminler şuna dedi neme dep, hakikaten Salihni Allah bizge peygamber evetkenligini bilemizler. Degenlekin,
Müminler şuna dedi ki çokum biz onu Allah bizge evetti. Evetkelik biz işinimiz. Onun şeriatine elbette biz egeç gücümüz dedi. قال الذين استعلوا إنا بالذي صدقتم به واتبعتموه من نبوة صالح cahidun. Bu yüzün üstünü soğan, bu şeytani, bu eee bedhuyla dedi nima deb sizlar eningga chumpitgan va uningga ergashgan bu Solihninki payg'ambarligidan iborat buning ko'rsatmasi ergashgan buning uchun biz albatta tong'uchi buni biz inkor qiluvchi biz uni ishonmaymiz dedi. فنحروا الناقة استخفافا منهم بوعيد صالح واستكبروا عن امتثال أمر ربهم وقالوا على سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب يا صالح ائتنا بما تتوعدنا به من العذاب إن كنت من رسل الله. Bu tөгünü öldürdü. Bu Salih Aleyhisselam'ın bu vaid, korkutuşa, bu agahlandırış bir işige, bunaga pisand qilmasdan, buni yengil sanab, tөгünü öldürüp koydu. Ve Parvardigar'ın buyruğu maslıştınca, naiti özünü çoğ tutup, tөгünü öldürüp koydu. Dedi ki, bu mezhara yolu binaen ve azapninki uzaklaşış azapninki onu jirak sanıgallıkka binaen uzakku kemmeydiğo ya kesmek uzak geldi gendek qilib ey Salih kan no çoğsan bizge azap ne ibaret ve adı nasını keldirip bakmamsa dedi. Eğer hakikaten sen Allah'ın peygamberlerinin katarından olsan kan bizge adı azabını keldirip bakmamsa dedi. فأخذت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوبهم فأصبحوا في بلدهم هالكين لاصقين في الأرض على ركبهم ووجوههم لم يفلت منهم أحد. Bu ehli küfürlani, bu Salih Aleyhisselam'a tuzgorluk kılgan, bu nankörlük kılgan, bu bedbahtlarning o'zini qattiq ya tavrash ya titrash tutdi bularni. Ya'ni qattiq ya tavrdi. Ularning qalblarini uchun yuraklarini chiqarib o'tay dedi bu ya tavrash. Ular hammasi o'zlarining shaharlarida halok bo'lib, yerga choplashib qoldi o'zini tizcha dum yetib. O'zlarining yuzcha. Ulardan bu azobdan bu xil bu ahvoldan ularning hech birisi kechib qutulolmadi. فأعرض صالح عليه السلام عن قومه حين عقروا الناقة وحل بهم الهلاك وقال لهم يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه من أمره ونهيه وبذلت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح ولكنكم لا تحبون الناصحين فرددتم قولهم وأطعتم كل şeytan racim. Salih Aleyhisselam öz kavmidin yüzörüdü. Bu çiştügünü öldürüp koygan çağda, kanını tüketken çağda. Ularga bu ve halak düşke vakitte. Ularni üzürdü ve ular için dedi ki ey kavmim sizlerge men Parvardigarim ini yetkizishga buyruq ve cheklimlerden ibaret Parvardigarim ini yetkizishga buyurgan narsaning o'zini hammani yetkizdim. Sizlar uchun men jannatga qiziqtirish, do'zaxdan qo'rqitish va panda nasihat maviz qilish, nasihat ep berish bu borasida barliq tirishchanligimning hammani sizlarga beg'ishladim. Lekin sizlar nasihat qilganlarni asla yaxshi ko'rmaysizlar.
ve ularning so'zini sizlar rad qilib, nasihat qiluvchilarning so'zini rad qildinglar. Har qandaq qo'g'langan, har qandaq Allohning rahmatidan uzoqlashtirilgan shaytonga bo'ysundinglar. واذكر أيها الرسول لوطا عليه السلام حين قال لقومه أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت نهاية القبح ما فعلها من أحد قبلكم من المخلوقين. Esligin, ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Lut Aleyhisselam ne? Öz vaqtida bu Lut Aleyhisselam öz kavmi şunlar degan. Nima deb? Sizlar satchilikda eng chekiga yetgan, eng insoniy va axloqiy va diniy tabiat fitratga eng zid qarama qarshi bo'lgan mushundoq qiliqlarni qilamsizlar? Uni sildan burun hech bir maxluq dunyoda qilib boqmagan bir qiliqni sil qilmoqchimi? Mushuni qilamsizlar-da? إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم شهوة منكم لذلك غير مبالين بقبحها تاركين الذي أحله الله لكم من نسائكم بل أنتم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش التي ابتدأها قوم لوط ولم يسبقهم بها أحد من الخلق. Hakikaten sizler arzularını kandırış için özаңlarının işin boğan erlerinin ağsı kelisiler. Hiç bu işlerini çoğu onunki set ikenligiga parvo qilmasdin. Allah ayollarni iborat halol qilib bergan bu ne'matni tashlagan Allah. Balkim sizlar Allohning isrof borasida had hududidan eshib ketgan, qonqib ketgan mushundoq hadnashqchi bir to'plum, hadnashq bir qavm sizlar. Cho'qim erlar kelish ayollarni qo'yib turib. Bu Lut Aleyhisselam'ın kavmi dastlabda paydo qilgan sat vahshiy axloqsiz qilmishlarning birisi bu. Uni maxluqotlardan hech bir kim bundan burun qilib boqqani yo'q. Xo'sh, hmm. Ayet-i Kerim'de فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Akara diyen bu ilk demiken onunki putuqollarını kelişlen urup kisvatkanın özüne akara dep koyulgan da. Hmm. Enbiyada öldügadan bir. Lekin bir yerde cemi sigislen keldi de akaran naqa demek. Öldügüçe bir adam. O kim dese elke Kadar ibn Salip diyen bir adam kendi. Kadar ibn Salip. Şu aşk kavminin ismi olan bir adam. Lekin bunun da Allah subhanahu wa ta'ala karun naqa. Cemi sigislen keldi. Ne için diyende çünkü bu iş gerçi bu bir adam bu. Kadar ibn Salip diye adam bir adam. Kalışlan bu yoki boshqa bir narsalar bu tuguniki putqo'llarini kesib o'ltirgan bo'lsa-mu, bu hamda shu butun shu yerdagi xalqaloyiq to'plamining roziligi bilan bo'ldi va shularning buyrug'i bilan bo'ldi. Demak, bir sat yomon shariat islomiy inkor qilgan bir ishlarning o'ziga rozi bo'lganlik nima u deganda shu jinoyatni ishlashda o'rtaq bo'lganlik demakchida bunodan. Şuna bu yerda mufrat siyg'ilan keltirmay, jami siyg'isidan keltirilishi.
Xo'sh, ikkinchidan atatuna fahişe. Bunun da hamda istifham inkari va tavbiga mushum qilqma hamda qilmagan mush qoldima. Mushnug'im hamda kelamsizlar, mushum qilamsizlar deb Alloh subhanahu va taolo ularga nait kayib, ularning qilgan bu sat qilmishlarini inkor qilib, ayblab atatuna fahişete ma sabaqakum deb yada istifhamdan keltirish shu. İstifham inkar va yoki tavbihni uqtirib berdik. Xo'sh, darsimiz davomi keyingi soat bo'ladi. Mushlan kifoyamiz va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.